Ibiharane ebi baheebwayo omu ishengero wa Hoima West omu rurembo rwa Hoima. Dr Joseph Lyonga n'ekigendererwa ky'okucendeeza ibiba ry'emirimo, okwongyera entaasi omu maka hamwe n'okucendeeza enkozi z'ebihagaro mu byaro. Rundi kunywa enjahi, rundi kulubwa malaya, kutalibaniza ekyaro. Banabo tubatubahira ebintu bingi hati bijja kuba nebakora nebyekozesa. Kana ati mutukiyo kyoga ku Ruganda ogende mu site ogende mu site center no yabazize engoyi hati bagenda kikolera nka india areas kwa bana nkubaya museo zikwa kana in my constituency. Kaba Ambrose mukira ku Murora TV West musajja ali hano. Omukorgo kuba kwase bukwate ebi gwakorwa mu kishayi kya Samaji Duhaga nkukuba cyabo gukora ebintu ebya ha mutindo ogwo kutunga katare. Na mwereka Uganda Industrial Research Institute ya Namavi ku bine ebi bari gukora kandi kundi bamwe abari gufite ebintu ha mutindo bikorerwa mu ihanga kugira ngo bitunga katara hero. So akatare k'ebintu byabo nikija kuboneka turabire omu makampuni turabire omu matendekero agakugukire kutusingaho kuno yitwa bari kutandika skilling. Tute tukusima ebyalani byeta bitwaire kandi by'amasanyarazi tibigenda tuteza mutwe bwaitu buli kwikara tukabazira kandi nkwenda kusaba abatungire ebyalani bano abasomere ebyalani tubikozese kulungi niko bituyambe kutunga kasente kutunga kasente ako kajja kutuyamba wabyeta kubyeta maka gaitu okuherera abana abayitu school fees then nkubasaba mwegese n'abagenzi banyu. Comes. Caroline Katsabe nagira ngo embere kabe mugumire bitwiyahurire kirango yimukiramu nuko kwetegera umutego gw'ekirere. Uganda yakiyalero ekwetaga omuntu omukozi n'omusajja takujja kulindira wewe ngo omukazi wange timuleke iregeza akameza bwe nyine ekyalani hano mbazirire abakitagura omuntu. Omugandi bakansana abembezi ba district ya Lyantonde baregere DC na contractor amayira bilioni 1 na milioni 9 izabiriziye zo kuombeka Kashaga Masidi School konka zitakura gwazo. Bwana engineer nikora draft fika yawe imwense abonye kwa ezo milioni barukake simashashwire contract ya expiringire between expiration no bobwire mukamwemerera hike kali haje kubashafira district ya Lyantonde isente cy'isigiye no mu muco kukoze no mu muco obusigiye esente z'istine zikibasa ko rubundo mu busigiye mu kwa ekishashirwe biliyoni kep ubo biliyoni bashika to muryango akabumbu kamwe miliyoni 239 Ntoro 88 Ntoro 88 rukumi binashatulemo izo nizo zireki ezishashirwe ezo kwingana na 40%. Zikingana na 40%. 40% y'umurimo mubona ukoze. Okurugira ndaganetiruho aba PAM contractors nibo bahirwe tenda yo kuombeka Kashaga Masidi School omwaka gumwe bwene hataho emyaka 3 ishimiro takahwiri. The works are soon starting, but we still have some problem with the contractor taking site, possessing the site. When we are ready, between now and 5th January, to possess the site, we shall invite all of you. Ezindi shonga eziri kubateza ensibo nibagira ngo harimo na za tenda z'ebishobobo. Site ya Kashaga. My worry, Mr. Speaker, is the other time when we were in council here, Bakatijangu, this same contractor, even when his contract had expired, had deposited securities with the bank. These securities, we are told, is expiring every 1 year.
The contractor is not on site. No one is on site. How safe are we? Bitu abana bwanyuma beyonjire kuyomba no kuruga mu mbera bashobora n'urukiko rutakahwiriye bakuraganise kirakurato. Gashakwa Nwagaba Ambrose Katoto na Sandeke William.